Amen. Basang kumulmay ngwele umlingani wamdala wagcina ukusebenza lakhala angasasebenzi umuntu owenza ama piece job nje bambiza la ekhaya umuntu ohenje so recently wathola umsebenzi opermanent that's how powerful Jesus ene besingasacabanga Nkosi yami. yona nje usebenza permanent and he walks to work work Amen. The teachings that itholang kumamongameli ukuthi sihloniphe abalingani bethu masibanike ukudla umlingani wonke akakhona. Amen. Akakhona akafuni into nje ehlangana nenkonzo. Amen. Bengithi mangithi ngilethe ukudla mangicala ngithi ngiyagula nje bengakatrain nentombazana namhlanje mangihlambuluka ubaphoza uthi namantombazana nabantwana babo. Amen. Bangilethele ukudla athi ngoba uya kule nkonzo yenkonzo ngenkani uthayba ngenkani kusho ukuthi awuhloniphi lokudla kwakho uyadlala kusho ukuthi nje uyathenda amafuni azathi ambheke like God so adineka athi mangithi ngilethela amanzi okugeza izandla kwanathi Amen. so uNkulunkulu the way uKristu Jesu usho ukuthi uma ingcwele unendlela yokukhuluma nomuntu afaka isithi yayitshala Amen. Amen. ngilanga few days ngibhizi ngesibashini bekupheka intombazana so uyapheka ke kanti uzomphakela ukudla wakulethe njengoba kunjani mina ngibhizi ngane so ngiza athi ubaba uyangibiza bayangibiza ngithi hawu uthini sala sami uthi manje kudla kwamakusahlulekele Amen. Yes, ukubona afuna ukubona ukuthi ujabulile futhi mangena ngiyabona ukuthi ukudla kuvalwanga before ngimphendula ngizane plate ngiyabhala ngithi ngizane efathi ngizoba uthi hawu manje kanti akusakhulekele manje kulethwa kunje ngithi ngiyaxolisa ngiyenze ngathi ifathi ibhale ukukhulekela and bekathi mangithi ngiyakhuleka athi uthini ukhuleka lokudla kwami ukhuleka lokudla ngifaka igazi lakaJesu awuzobisha ngifethiwe phela ukaruwe so ngibonga amandla kaNkulunkulu uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyasebenza ngizobonga lithapelo ya 12 o'clock amen linena lonraya but what I thank most kathapelo ya 12 o'clock amandla okufunda ukukhuleka ngoba yini sekukhulekile ama prayer points ukusandila siphona angingokubhala shuthi wengcwele bakangitshela engingokubhala athi manje sizokhulekela the seeds usathana ubhala yonke ngibhala nje ngibhala so mase ngikhabile mase ngingekho ku WhatsApp sengiyi-1 ngithi okay baba namhlanje uthi uzokhuleka ngiyi-1 I think I prayed was what the Lord knows so that's how powerful bengakwazi ukukhuleka for a long time and I didn't even know how to ukulwa ngokomoya ukuthi bafanele ukuthi mawukhuleka uthini I didn't know how but now I know how senginamandla ukuthi now the war starts now yes umlingani wami azosebenza uNkulunkulu ubamama nobaba wonke umuntu olahlekile nefamily yami bazosebenza uNkulunkulu amen